tekereza gato wibereye mu bikorwa byawe bya buri munsi wibwira ko hari amahoro ariko hejuru y'umutwe wawe mu kirere hakaba hazenguruka utudege tutagira abapilote no kuvuga drones twuzuye ibisasu rutura. Kwibeshyaho gato kw'iryo koranabuhanga gushobora guhindura amateka y'akarere kose mu isegonda rimwe. Ibisinzuzi cyangwa filime niko bimeze mu uyu munsi. Nyuma yaho drone y'ingabo za Congo FARDC ihitanye umukozi wa UNICEF hafi cyane y'umupaka w'u Rwanda. Uko ikoranabuhanga ryica ryegera imipaka ni ku Rwanda narwo ruri gufata ibyemezo bikakaye mu bya gisirikare kugira ngo rwirengere. Muri iyi nkuru irambuye tugiye kwinjira mu mizi y'irihinduka ry'isura y'intambara uhereye Goma ukageza mu muhanda w'amaraso w'Uvira. Ubusanzwe intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zimenyerewe nk'intambara zikoreshwa imbunda zisanzwe aho imitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba. Ariko ubu ikibuga cy'imirwano cyafashe indi sura. Ingabo za leta ya Congo FARDC zatangiye gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ry'utudege tuguruka tutagira abapilote drones mu kugaba ibitero. Iri koranabuhanga rikomeye ryahinduye byinshi ubwo iherutse gukora ishyano mu mujyi wa Goma. Igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za leta ya Demokarasi ya Congo FARDC cyahitanye ubuzima bw'umukozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Igitero ntabwo cyagarukiye aho gusa kugira ngo gihitane uyu mukozi w'inzirakarengane, ahubwo cyatanze ubutumwa bukomeye kandi buteye ubwoba. Intwaro ziremereye kandi zigezweho zigeze ku marembo y'u Rwanda, dore ko umujyi wa Goma wegeranye neza cyane n'umujyi wa Rubavu mu Rwanda. Kwinjiza ikoranabuhanga mu ntambara bigabanya igihe abasirikare bakoreshaga bitegura, bikanongera ubushobozi bw'umwanzi bwo kurasa kure kandi atahagurutse ahari. Ibi byatumye Kigali ibona ko ibyago bishobora kugera ku baturage bayo binyuze mu makosa yo kurasa cyangwa ubushake bw'abarwanyi, bityo ifata icyemezo cyo kutazigera irebera. Ikibazo nyamukuru gihangayikishije u Rwanda ntabwo ari intwaro nshya gusa, ahubwo n'abazifite mu biganza byabo. Kuva kera u Rwanda rufata umutwe wa FDL nk'ikibazo gikomeye gihungabanya umutekano warwo ndetse n'ubusugire bw'igihugu, kuko ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amakuru yizewe yerekana ko uyu munsi abarwanyi ba FDL bamaze kwivanga mu buryo bugaragara n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Kukwihuza kwarangije gusibanganya umurongo watandukanyaga inzego za leta n'imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke. Ibi bivuze ko intwaro ya leta ya Congo igura zirimo za drones zishobora kugera mu maboko y'umutwe wiyemeje guhungabanya u Rwanda. Kuri Kigali ubu si uburyo bwo gukanga gusa, ahubwo n'iterabwoba ry'ako kanya rigomba gukumirwa mu buryo bwose bushoboka. Mu gihe byose biba ku kibuga i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje kubera ibiganiro bya diplomasi bigamije gushaka amahoro. Ariko se amagambo meza y'abanyapolitike abasha guhagarika amasasu n'ibisasu bya drone byamaze guhaguruka? Inzego z'umutekano mu Rwanda zibona ko ibyo biganiro bya diplomasi bigenda birushaho kwitandukanya no kuri gukomeye kuri ku kibuga cy'imirwano. Mu gihe Washington itanga icyizere cy'uko ibintu bishobora gukemurwa mu mahoro, imiterere y'umutekano ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo igenda izamba umunsi ku wundi. Amakuru avuga ko abanyepolitike b'u Rwanda bananiwe kumvisha inzego nkuru za gisirikare ko zigomba kugabanya ubukana bw'ingabo zirinze imipaka, no kuvuga defensive deployments mu ndimi z'amahanga. Impamvu ni imwe gusa: abagaba b'ingabo mu Rwanda bageze ku mwanzuro w'uko ingamba zari zisanzwe zitagihagije kugira ngo zikumire ibyago byugarije igihugu. Kugaragaza ko ibintu byahinduye isura, hari impinduka zikomeye mu mibanire y'inzego za gisivili n'iza gisirikare mu Rwanda. Bivugwa ko ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, zahawe ubwigenge n'ububasha bwisumbuyeho mu ifatwa ry'ibyemezo ku rugamba. Ibi bivuze ko muri rworoshye gufata ibyemezo mu gihugu. Abakuru b'ingabo ntibazajya bategereza igihe kirekire ngo bahabwe amabwiriza aturutse mu nzego za politike mu gihe babona ikibazo cyihutirwa. Hakabaho gusubiza vuba. Bahawe ubushobozi bwo gusubiza ibitero byose bishobora kuza bitunguranye hakoreshejwe ubuhanga bwihuse.
uku guha ububasha bwagutse igisirikare ni ikimenyetso cyerekana uburyo Kigali ifata iyi ntambara n'iterabwoba rya drones nk'ikibazo cyihutirwa kandi kidashobora gukinishwa. Mu minsi iri imbere u Rwanda rwitezweho gushyira mu bikorwa isura nshya y'ubwirinzi ikubiyemo kongera ubushobozi bw'ubwirinzi bw'ikirere air defense systems. Ngira ngo mwarabibonye ubwo Igoma habaga intambara yo gufata umujyi wa Goma, M23 igiye gufata umujyi wa Goma, ngira ngo murabyibuka neza abacanshuro SADC ndetse na FARDC ubwo barasaga mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi system yarakoreshejwe cyane, mwarabibonye amavideo agiye atandukanye. Rero kugira ngo utwo tudege twa drones tw'umwanzi tutazashobora kwinjira mu kirere cy'u Rwanda, ni ukuvuga bagiye kongera ubushobozi bw'ubwirinzi bw'ikirere, hakabaho kwigizayo umwanzi. Ikintu mu cyumve neza, hari ugushyira ingabo ahantu zishobora kubuza umwanzi kwegera umupaka ku buryo bwamworohereza kurasa mu Rwanda. Akora akantu kumvikana. Hakaba kugabanya intera y'ibitero, gukora ku buryo ikoranabuhanga ry'umwanzi risunikirwa kure cyane yaho rishobora kugira icyo ryangiza ku butaka bw'u Rwanda. Izi ngingo muzumve ni ububasha cyangwa imbaraga bahaye inzego za gisirikare z'u Rwanda. Mu gihe rero amaso menshi ahanzwe Igoma mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu karere ka Uvira naho umuriro watse. Abaturage bo muri Uvira bari mu bwoba bukomeye nyuma yaho humvikanye iyegeranwa ry'ingabo zikomeye, military backup. Uku kwegeranya ingabo gukozwa hanini n'ihuriro ry'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDL bakuye muri kariya gace ari benshi. Ibyo aba barwanyi bari gukora ni ishyano. Hari amakuru y'ihohoterwa rikomeye rikorerwa abasivile, kwicwa kw'abacuruzi n'abikorera, ihohoterwa rishingiye ku gitsina aho abagore bari gufatwa ku ngufu mu buryo bukabije. Uku kuzamba ku mutekano kurahuza n'amakuru avuga ko umutwe wa M23 urimo kwitegura kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira. M23 yari yaravuye muri uyu mujyi mu bihe byashize kugira ngo ihe umwanya ibiganiro by'amahoro byari biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bahuza. Ariko uko kugaragaza ubushake bw'amahoro ntacyo byatanze kuko inzira y'amahoro yarananiranye. Ahubwo inyeshyamba za FDL n'abacanshuro b'abanyamahanga barimo ba Blackwater nk'uko twakomeje kugenda tubigaragaza, bahawe rugari ndetse bakomeza kugenda basatira imipaka. Iki kibazo ntabwo kiri gusa hagati y'u Rwanda na Kongo, kuba FDL n'abacanshuro bari gukorera Uvira hafi y'umupaka biteye u Rwanda inkeke ko byaba ari umugambi wo kurusatira baturutse mu majyepfo. Byongeye kandi ibi bishobora guteza ingaruka ndende zishobora kurenga imipaka ya Kongo zikagera no mu bindi bihugu nko mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, cyane cyane mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura. Mu gihe umutekano muke waba ugaragara mu mujyi wa Uvira, urusaku n'ingaruka zabyo, kuvuga impunzi, ihungabana ry'ubucuruzi n'iyinjira ry'inyeshyamba bihungabanya i Bujumbura bitagoranye. Mu minsi iri imbere Uvira ishobora kongera kuba isibaniro ry'imirwano, ikazatsa umuriro ushobora gukongeza igice kinini cy'akarere k'ibiyaga bigari. Kuva Igoma kugera Uvira, isura y'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo iri kuhinduka vuba cyane, yinjiza ikoranabuhanga ryica drones no kwivanga kudasanzwe kw'imitwe yitwaje intwaro mu nzego za leta. Mu gihe amahanga akomeza gukora inama no gusohora amatangazo muri za biro ziherereye i Washington, u Rwanda rwafashe umwanzuro w'uko umutekano warwo utagomba gushingira ku magambo y'abayobozi b'amahanga. Igisirikare cy'u Rwanda cyafashe ingamba zikomeye ndetse kigira ubwigenge mu byemezo kugira ngo gikumire iyi nkubiri mbere yuko irenga imipaka ngo yinjire imbere mu gihugu. Ibihe bisaba ubushishozi n'ukuri kuko umunota umwe ushobora guhindura byose.